יש לנו 11,500 נרשמים, וכנראה יהיו לנו עוד כמה אלפים שהתגנבו בדרך. אז אנחנו מוכנים כולנו, ואני רוצה לשמוע אם אתם מוכנים. אז אם ככה, צאו לדרך. בוקר טוב. Человеку 10 000 лет назад он пешком ходил в аптеку на работу в засад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса. Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай, 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 дай. Теперь на белом свете все куда-то колесят, едут взрослые и дети на работу в засад, едут в баню и аптеку, едут к теще на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет, 1000 лет? Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лица, обгоняет шар земной. לפחות נרכב על גב סוסים. השמחה עכשיו התחילה, בואו בואו חסידים, לילה של רינה וגילה, בואו בואו חסידים, התזמורת מנגנת, בואו בואו חסידים, בפרדים מתחתנת, בואו בואו חסידים, 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 חסידים. גם הרבי הזקן רוקד מרוב שמחה, ואשתו הרבנית מרוב שמחה בוכה, וכולם שמחים בוכים רוקדים להילולה. חתונה כזאת עוד לא הייתה בקהילה. איי 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 איי. Lire cosa valgono non so, una stanza od un castello differenza non ce n'è, una rosa, un ciclamino sono fiori e niente più, ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è. Per uno tranquillo come me, tutto dentro il fondo, ma che differenza fa? L'unico problema è tenerti accanto a me. Spero che ti basti uno tranquillo come me. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai.